Oh, semangat. Muat apa Pak ini Pak? Ramban. Oh, tembe bajak sawah, Mbah. Lha niki kok ditutupin apa, Mbah? Nanune. Mesane boten mangan. Oh, boten maem. Kaya robot ya, Mbah. Cobi bajak ya, Mbah? Napa, Mas? Cobi bajak, Mbah. Kayak pripun, Mbah? Kayak niki tur, harus ditur ya. Mbah sinten namine? Mbah sinten? Jenengan namine sinten? Mbah Niti. Mbah Riri. Mbah Niti. Mbah Titi. Oh, oke, Mbah. Setiap hari kayak gini, Mbah? Nggih. Bajak. Ini tanahnya siapa, Mbah? Tanah kula. Oh, ditandurin apa nih? Ajeng kula dhewe Lombok. Lombok. Oh. Mantap ya. Dipakai sapi terus ya, Mbah ya? Nggih. Bajak, Mbah. Pasar sapi mriko Mas. Iya. Nggih sampun kenging mriko. Oh, yo ampun. Nggih, niki ajeng langsung. Kok enten sapi kayak robot niki. Nah, niki monconge napa no, Mas? Niki diapake monconge gen napa niku, Mas? Monconge Ben ora maem. panci niku, Mbah. Sane boten mangan. Tenang nek jenenge. Oh, niku enggak, monconge tutupi gen tenang nggih, gen mboten maem liyane nggih, Pak. Nggih. Cobi dibajak, Mbah. Oh, Oke. Tesih kiat ya, Mbah? enggak. Nggih. Alah. Sak anu jangan. Oh, ngaten ya. Salah kebo. Ini sawah buat tanam napa niki, Mbah? Ajeng kula dhewe Lombok. Oh, tanam lombok. Oh, nggih, Mbah. Tenang. Nggih. Ayo. Ayo. Enten ulane mboten, Mbah niki? Ula. Mboten enten ulane ya? Oh, contoh ini kok enak banget. Pun boten ngeten pun boten anu Mas. Tenaga nih. Di resiki riyen ya? Iya. Boten masuk terus. Wah, niki gaweane anteng nggih, Pak niki. Lah nggih. Daripada anu dhewe rekoso, Mbah. Si robot, guys. Mantap. Moncongnya ada Kuat ya. pancinya. Nggih. Ya, Mbah ya. Kuat ya, Mbah Niti namanya. Mbah Niti ya. Mbah Niti teman-teman. Moncongnya dikasih panci. Ayo, semangat. Seperti ini lagi belajar. Kalau panen tiap berapa minggu sekali, Mbah? Lombok. Nggih. Seminggu dah, Mas. Oh, seminggu langsung panen ya, Mbah? Oh. Oh, tenang. Nggih, pirang saksi biasa. 3 bulan panen. 3 bulan panen. Iki sapine manut ya, Mbah? Ini pun kedet apa? Kecilik. Udah dilatih kayak gini ya, Mbah? Dilatih. Jadi larak kok lah. Nggih. Kita sambung. Nggih. Kayak pedet belinya nih. Kan pirang ekor, Mbah? Iya, Mbah. Kok Betina sedanten apa? eh Betina ya.
Nggih. Nak macul nggih rekoso ya. Dikasih banci ya. Dapat sapi apa mas? Nggih teng pasar. Sapi ini makmen apa, Bah? Coket ya. Geruk-geruknya kuat ya. Sampai pinggir-pinggir. Nggih. Nggih. Dijupuk putune, sampun, Pak. Nah, nggih, sampun. Pun full niki. Sudah selesai teman-teman. Aduh. Olahraga nih nggih ngenten niki, Pak, jenengan. Nggih. Nggih. Loh, jenengan Umure pinten, Mbah? 80 mas. 80. Iya hebat. Mantap nih, perkasa di desa. Kelahiran Nggih. papat-papat. 44. Wah, 80-an. Berarti termasuk merasakan kemerdekaan RI dulu ya, Pak? Mbah. Oke. Pas zaman perang ya. Oke. Zaman perang. Lahir sama sebelum. Nggih, lahir. asli mriki sampean, Pak. Niki desa Budi niki, Pak. Cepoko. Kuncen. Desa Budi niki namine. Winong. Desa Winong. Winong nggih mriki. Boyolali. Boyolali. Oh, iya, Pak. Jadi kecamatannya kecamatan Boyolali. Boyolali. Hidup di desa enak ya, Pak? Nggih. Hidup di desa enak ya. Nggih. Asri. Nonton sapi kalih tandur lombok. Biasane mulane jam pinten Mbak bajak niki Mas biasane mulai? Tahu mas. Nggih. Biasane jam pinten? Setengah 8. Setengah 8 sampai jam niki setengah 11 ya, Pak. Ini setengah 11. Nggih. Nggih sapi neri. Nggih. 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 Wah, mantap. Semangat, Bah. Sehat selalu, Bah. Ya, amin. Semoga lancar. Pun putu pinten, Bah? Buatan ketok ya. Sampai lupa. 10 lebih nggih, Pak. Oke. Keren. Mas. Oh, 8 ya. 8. Lanjut. Lalu 3. Wah, iya. Nah, ini. di sini tinggal pas sekawan desa Binten. Oh, Ini nggih. Nggih, Bah. Turut berduka ya, Bah. di pulau ini pun juga kan. Juga petang dino. Nggih. Oh, nggih nembe. Nggih, turut berduka ya, Bah ya. Istrinya meninggal, Bah. Niti. Ini sapinya. Kasih pagi. Nah, jadi kayak Aneh-aneh pantai. bagi. Aneh-aneh. Makan katanya wah orang senang mas. Tapi buat kok buat dikei lar-lar ya, Bah. Kok niki Mbak kok dirubung larang kenapa ya, Mbak? Sangkor gede. Nggih, oh, reget ya. Dimandiin ya, Bah. Kasihan kalau nih. Diker. Kamu. Damai. Oke, Bah. Terima kasih, Bah. Sehat selalu. Semoga lancar selalu rezekinya. Nggih, sehat selalu. Nggih, Bah. Ini penonton-penonton Indonesia dan luar negeri. Meksiko, selamat sore. India, welcome. Oke, sampai jumpa, Bah. Assalamualaikum, Bah. Salam.